bonga le interview esingene kuyona ngicela wonke umuntu oyilalele aphakamise lo nombolo le ukuthi uMK sihamba nawo futhi uMK uzokhulula abantu kuzona zonke izimo esihlangabezene nazo sicela uNkulunkulu kunamadlozi ethu emakhaya asibhekile namathongo ethu asivikele kulabo 17 abafuna ukusiphazamisa endleleni sigijima inkantolo sigijima yonke into sidlala othalala abantu bakababa I thank you ngiyaphakamisa ngilondoda salute lo madoda amen phindele emuva ngithi abantu iqiniso bebengalazi amaGupta awafikanga noZuma amaGupta afika noMandela amaGupta athengela uMandela eBMW ayihamba ngayo njengo president of the country amaGupta second mayiphuma uMandela kwangela lo mfana uThabo Mbeki amaGupta abesebenza nayo imistake abakhalazela yona ukuthi uZuma waveza obala ukuthi amaGupta akhona kuANC uANC udla ngamaGupta akuyena uZuma afika namaGupta uANC udla ngamaGupta nguBishop Ndlela webandla lama United Methodist Church ngilake eKZN I'm a member of MK ngiyathokoza kakhulu ukuthola ithuba njengaleli ukuthi ngikwazi ningibize kube khona imibuzo nezibuzayo mina ke ngihlangana kanjani neMK I was a former member of African National Congress into ebange ngiphume kuANC ama promise amaningi akade bewenza ebantwini siyabona la abantu abasebenzi siyabona ugesi uyacima siyabona amanzi asiwatholi ngendlela ekumele siwathole ngayo izinto eziningi abekade bethuma thina befundisa ngoba silekelelana nabo siyozikhuluma ebantwini when it comes to implement akukho kodwa abake bakwenza include kwathina befundisi bebengasazi ukuthi singobani kodwa besisebenzisa ngikhulumayo umfundisi sacela sichazele ngayo ukuthi ukhuluma ngonongoloza lapha umfundisi ebandla wangithinta emanonini angiqalela qala mangithandaza mina as from now sengiyenzile research yami angwavala amehlo ngumzulu kelekeqe mina into abangawavala amehlo yini mangikhuluma nobaba omkhulu empepheni ngikhuluma amehlo ngiwavalile kodwa mase ngicela izinto ezinhle kuNkulunkulu bese ngivala amehlo angiwavalike mina amehlo ngibatshele nabazalwane ningawavala amehlo la hamba izwe ngoba sidlala bami iproblem inkolo ilethwe kabuhlungu ukuthini ilethwa ama missionary esikhohlise ngasitshela ezinye izinto asitshela izinto ezithandwa yibona inkolo ilethwe ama missionary ngendlela errong ukuthina kwathiwa asilahle zethu izinto esikholelwa kuzona silokhuze singene entweni zabo sengingena kule yonongoloza nongeleketshane ilanguage yokushumayela ehlukene bafuthi nodadewethu iya ngokuthi wena ukusiphi isimo usendaweni enjani ake ngenze nje example abanye abantu uNkulunkulu bambiza ngomveli nqanga abanye bambiza ngoNkulunkulu abanye bambiza ngoJah abanye bambiza ngoAllah it depend ukuthi wena ufuna umbiza kangakanani and lampilo esiphilayo ye fake ile kumele siyeke singama Africa let's focus ezintweni zethu namanje ngiyaphakamisa uNkulunkulu onongoloza wena kangelekejane wena kaMountain yingoba ngizama babone ngizama ukuqoqa isimo sabantu babone ukuthi ukuba umfundisi phela akusho ukuthi izinto awuzazi ucimezile awuziboni zenzeka phambi kwethu futhi zidlula phambi kwethu yikho ngizama uaccommodate bonke abantu yes it depend ukuthi umuntu yena ngesingaye uyihlulela kangakanani wena ungathi ubutsotsi kanti akubona ubutsotsi mina sengiqoqa iattention yabantu bafocus kulento esize ngayo umsakazi mhlawumbe umfundisi useke wabantu ngaphakathi hayi mfowethu ezinye izinto aziqoqwe emoyeni kodwa ke mfowethu ukuba ngaphakathi nokuba ngaphandle ilanguage eshawa yonke indawo bethu siyibona inekusasa lihle ngoba izathu sibanga ngisho njalo ngoba
iMK iqoqe abantu ebebethe abeza ukuvota kulonyaka ngenxa yokuthi bebuke indlela abaphatheke ngayo kuANC. Siyambonga ke uNkulunkulu wokhokho bethu oye wangena engqondweni kaMsholozi wathi Msholozi vula leli qembu ukuze bonke labantu abi bakwazi ukuphuma ngoba namhlanje bafowethu nodadewethu asingakhohlisani isikhathi sempi sesadlula asisasidingi futhi ngeke siphinde sibe khona into ekhona manje okudala ANC angolo example ANC kunini yayithembisa abantu imisebenzi ayikhomdo sebenzayo ingane lethu ziyadakwa zenza konke ezinye nalezo ibona emgqokeni zihambe edayiswa ngomzimba hayi ngoba ithanda ingoba isebenza imisebenzi uANC akabanikezi imisebenzi kunalokho uimplementa lento yamathenda ithenda kudla umuntu oyedwa abantu abawu200 babulawa indlala. Mhlambe uzothi umunye upresident uBabisholozi former president uke waphatha yini wena njengomfundisi obona ukuthi uzokwenza kangcono this time ngoba eke waba sesikhundleni? Siyavumelana uformer president kade upresident amahlandla amabili into esikuzwa ngithi siyambonga uNkulunkulu ngokungena emqondweni kaMsholozi asivula amehlo nengqondo laphana ukwenza into oinstructor abanye abantu the white capital monopoly even the speech emele asenze ebantwini speech esibhalwa womunye umuntu ngokucabanga kwakhe bese kuthiwa wena president hamba implement phela yikho lento sithi siku-MK silwela ukuthola u2/3 majority ukuze sikwazi iqala soshintsha la constitution ethi upresident akafundelwe akabhalelwe statement upresident afunzwe ngezinto ekumele azisho ebantwini kungabi izinto ezisuka emqondweni wakhe. Phindele emuva ngithi abantu iqiniso bebengalazi amaGupta awafikanga noDuma amaGupta afika noMandela amaGupta athengela uMandela eBMW ayihamba ngayo njengopresident of the country amaGupta second mayiphuma uMandela kwangela lo mfana uThabo Mbeki amaGupta abesebenza nayo imistake abakhalazela yona ukuthi uZuma waveza obala ukuthi amaGupta akhona kuANC uANC udla ngamaGupta akuyena uZuma afika namaGupta uANC udla ngamaGupta kakhulu lo mbuzo wakho ngoba nabanye bakhathazekile bathi sime ngomlenze owodwa cha simanga ngomlenze owodwa South Africa bakhona abantu abangaphakathi engamelanga kodwa siba mention manje sinaba abantu abangaphakathi uba uMsholozi yes I agree usekhulile kodwa ingqondo yakhe isasebenza at is and egcineni uMK awudependile ngomuntu oyedwa bakhona abantu esinabo esabafake nje emaphaketheni ngezathu ngezimo ezokuphepha. Siyabonga kakhulu mfundisi sicela nje usiphe umthandazo noma before that sicela amakhono kunye ofisa ukusho singakubuza ungakusho. Ngicela ukukusho kubantu base South Africa ukuthi phumani bafowethu ngomhla ka29 niyovota. Okwesibili sicela kube khona ukuthula noxolo kuona wonke ama political parties akhona hayi la esifundazweni kuphela kuzona zonke izifundazwe asifundeni ukubekezelelana sikwazi ukuthobelana igazi alingachitheki ngenxa yama election bese ngithi ekugcineni kuzona zonke inkonzo ezikhona bafowethu asijoneni uMK ikusasa lethu kumanje anena nama chat site bancisha ama chat site bancisha imhlaba uthola ukuthi endaweni eyodwa amathavela u7 kodwa isonto lilodwa it shows that uANC usikhohliwe thina njengabefundisi njengabantu abathandazelayo ababacelela nezipho ezinhle